Kble phi baro shagathup Khuborjylla ka donbosco media network. Kimat makong san menta ka singi kilong. Kan mau i ka KSU sim tirot sing hakalingko singi ap shispa kandai puisnem HJNV nyang bari. Benskem ka shnong mau santai kinong kit kambupura ka VDP. Dawa ka all Meghalaya auctioneers fraternity ban khot da ka tender offline ban khai scrap. But I training ka Meghalaya Institute of Governance laisngi kinohikai Haskul Unitarian Laban. But mentangin pa siya ki Khubor ba kampanya. Kinoyalam bat kidukot ka Khasi Students Union North Khasi Hills District haga kat nyaw trik Naitung kila rakiburam ya kalingko sngiyap shispa kandai puway jong utirot sing sim haga durmot jong niu kla kawat jong kari ha Jawahar Navodaya Vidyalaya JNV Nyangbari Ripoy District. Lapan long ya kajing sengap bajar-jar shipor ban kenmau buram yu news im bakraw jong kajat penriu nyaw trap bat ukla kawat lat lut jong kari India. Ha kajing yalang belingkot kinong yalam ke KSU kila pen kenmau ya kajing shlur jong tirot sing sim ubala IT yala kajing im na kebenta kari bat kajat penriu kabo e ton. Kila ong kajing yale jong upar sya e kajing sanchar ki pareng kalong kajing hikai kaba koridor ye ki pateng banwan. Bat kila kentu iki Samla bikin board iki dinjat jong da kabari bat sumar ya kajing long tenrai kaburam bat kajing ya teli jong kajat penriu. Hakini kesengi labu sentiu hakmat umat shirin yeng jong paim tirot sing ubadon ha Jawahar Navodaya Vidyalaya JNV Nyangbari. Hakini ke program ladon lang Samla James Hitler Maupnyang Secretary ke KSU North Khasi Hills District Samla Joseph Lambok Rembai Vice President rengkat kinoyalam na Northern Border Area bat Arpo Mayor Circle. Lasaki langru de Khubor penyak jong ke JNV Nyangbari berkentup yu Vice Principal Balaram nong hikai Sapi Kamal rengkat kinong hikai beki kena pulih ki bela shimenta kini ke program. Hakini kesengi lapelong ru ika jingalang ye merjing mot ahbreng kinong yalam KSU bat Khubor berpenyak ke school JNV halor ki jing beki jing don kam jong kini ke school bat ki kena pulih jong ka. Bakal kenjo bat man la Khubor man usne mangiwan Piliang sobha yang keseng badro ban penipu ping ya kene kesengi lekho kaba ngir yang keseng man usne mangiwan ban celebrate hangne po JNB bat kamtam sispa kena poisnem kala kenjo diklat jupim processing endrei gedang yo menuan man usne hakne ban celebrate ya kata kenjo jong sispa kena poisnem sispa kena poisnem minakan mau sa ya ke bau poin processing lale mulai lam mulai kun ban penim ya keri berjat bereu ya kajat kenja mai resnong kathal kendo siap layo sibun idongkan kila pensngau na kaliang ka school na kaliang kinong yalam jong steng kila pensngau henrei jeng kenjo sekentak spak kana puisnem bidang kenosa adu benta kalong berkesil thia na ka pateng sepateng yangi si paradok prasnam ikun samla kamtam ya pik student magin long kita di Samla bait la kajat kenja ya snong kathau ya kendo kesiap mangimdei banyak pen hoi upaim teruseng wale la kajong kebenta ni pediang universitas na liang keseng misna universitas jong paim teruseng hangte sot Shillong haman ki jaka ndei misna tang matenstai ke jaka de payu henrei man kenau yangi magin long ta kita ke Samla balong muka senam jong terusing ban ik yalam la kajat genja ya kusnong kathau ya kendo siap nilong ta kinong mele mangi gede berlong tak Samla ban mi sakmat ban penpau ban yakut na mata kijing jong paradok pasnam nong ta kijing bro indai bagi piang stasiu tangwa ya penstai henrei borok ngatrai ya pej World Cup borok fitnak yo Messi fitnak yo Ronaldo Pikuak balong Messi pula Ronaldo. Kamut tar balong Messi bro nding ini berkenau baka mensim. Ini balong kumita iklor ki balap tin lenti ban yakun nam ta kali jaj mudu. Deu ngot tersing. Bangi pendiang hangane yang school. Bangi pendiang hakiman jaka hari kesi jongi. Bagi berkenau ya pi way po way. Bangi dei bendon kata tahu di idol jongi ka KSU. Kara ke bet kan yang senam
jingdap jong pim trot sing haman lau snem nibu akhmat ba waidol jungi ngelong kum kasnam jong trot sing ini bukan mau bagi men barim jungi kita kila yeng banyale namta kri jek bero dari kapateng jonga jokhi kum ki khun samla bangine long kum kasnam jong trot sing ban mi khmat banya khun banyale banya kren nakan namta ke jek jong kri jek bero namta kendau siap namta kapateng kabar sawan tikene tangene kenten ngai kublai sekadai bangela bayulum yalang hangne po JNB haman lau sedem kita kemudian su peteng menuan kita mau kita ngila su Khubor pepenyat ya kedor bar shnong mau sentai ha ka khat nyau trek Naitung kila pen scam bat pen Khubor ya ka kenhon Village Defence Party VDP ki banten rong lem ha ki kam ya dai ka shnong ka thau na ki kam sniu bat ban khanglat ya ki jing sniu babon jat ban rung ha ka shnong ka thau ki ba ka ni ka juk ka ya kendo kam tam ha ka bam ka di buat ki jing priang ki drop ban ya dai ka akor ka buram ki kenthei khna bat ban pet ya ka sukasan ha shnong ka thau ya kini ka jingelang bekerpang ban pen scam ban pen Khubor ki VDP la pelong haying dor bar hall jong kani ka shnong ya ka jing pen scam ba ka jing smai ki nong kit kam la penyat the upulit officer na nongpo police station ba kenet nong si ha kini ka sngi la pen scam yo ba pinang star lingdo kumu president ba ba Daniel Robert Silyang kum secretary rengkat khatsan ngut ki khot ki ban ya ket lang ya ka kam jing ya da bat ban penne ya ka shong suk shong san ha kini ka shnong la sakhi lang ya kini ka program do urang ba shnong ka mau sentai ba 11 sen makdo usketri shnong ba arun lingdo ba frank terang na ka office u superintendent of police riboy bat bon ngut kirang ba bat pat nyong shong shnong ka mau sentai ha ka jingkren uba kenet nong sit ulakin tu ikinong kit kam ka VDP bantre da ka jingkit kli da ka jingitre lang bat Khubor pulit bat kinong yalam shnong ulaban jurru ba amdei ban penton kam baklai ka bor bala ai ki Henry ha kanu ka jingjia de ban pentip mardor sya Khubor shnong bat pulit khnang ban wanra ya ka shongsuk shongsan hapo shnong ulakit bok ket riang ya baro kinong kit kam bathmai bantre hok tre shitam batre de ka mensim ya tre lang na ka benta ka bha ka miat jong ka shnong mau sentai baro ka we If one batu di tengah bat mendai bandar besokti menurut bat kahap pi mental kayu bat ukriu dengan pet mapi bat mendai bandar bat takti ada dan bat takti di musim keteng iki bat petik ngiru sakawi bat suggestion akan drops dekiyo jikte badan ba di neba di drops dekiyo bat ukriu di tengah bat itu wajuanda itu nak kawin sekarang sudah berhol. Mengakhmat kaan kita akan jahab sih. Yang kuat kiobat untuk dijad tip ini aplang untuk nison ini dari kami jam ini misalnya ini. Lagi weekend untuk kamu tu kamu tim kiobat karena setengah ulang ini. Pertama, sekali itu apa mending buat kemudian kamu baklai keteng seperti kipi. Kemudian kamu kelai kampus yang berdiri, apa tahu kemudian orang jong, di kalau jong. Nah, kamu berdiri, kalau wajib berjong ke PlayStation, dengan ngawan dengan kemana PlayStation, baca ke office of screen of police, buat skemnya membahas soal kamu berdiri. Dan ni kalau kita ini, saya ini, sesuatu punya kuliah, teknik kameran juga berdiri. Kamu jadi setelah organizer kita berhak di pusing. Kalau baru kami tak punya pangku sekolah semua, sebab di kami ini. Tak ketahui kalau kita masuk, kalau baru kau tak tahu ni. Kita bertanya sekarang department plus siapa narta jung to kasnau bani ban penbiang ya kijingun ka nar benta ba mangi ki khot jong kasnau kum khot jong ka VDP mo Village Defence Party mangi yo ban trikam kam hanang ne sakman
kumbai isa terang ila pensai atau ne bede bakimat nagunta pentrekam kum kirkot jaba bilipi di sanong se ila pensai mo berkantam bana kalian ka police department ila ai ni ya kaniga ya kini ki ID kiba na kalian jungi kum kinon trekam ko jaba sinong ba jaba bilipi ninyo ban pensai ban ninyo ban simkia ya ki kam jungi bede ko jaba sinong Khubor pemensuan miladon di Filipi, kota Filipi yang personal. Handle se nak kita kibabun ki jinduna. Hak bede hak treka le singim la ni trek hamla bo snow betul. Kemudian nak le dengan se bon ai kuplay. Wadi buka snow ni keren bor. Ni se bon ai kuplay sikat la na kerunta polis nam. Hak makilala penbiang nak kita jindul kam. Nang ni sekemat ni se bon ong ba habang ilay kata nak guna berjaga kabakum kita kau jangka PDP ni hapan le. Kinoyalam jangka All Meghalaya Auctioneers Fraternity AMAF haka katnriu terik Naitung kila air ke jingtho syu menteri rangba Konrad Sangma ba chu sembut menteri rangba ba senyau bahalang dhar. Ban weng shwai ke jingkot tender online bat ban ailat iki briu na ke Jylla haka beyadei haka jingdi jingthiet iki tiar bamlar kamsyu lani ki scrap. Habakrena kinong thok Khubor, President ka Meghalaya Auctioneers Fraternity Baar Dingdo, ulay thuo bakaseng ka penpaw ya kajing sngaw kia, hakabede bakatenda balakot da katana transport, bansdang ya kata kabagi kot ka Registered Vehicle Scrapping Facility and Automated Testing Station. Uba Dingdo ulong, nakaliang ka AMAF kamdon AA ban persya ikani ka policy jong ka sorkar. Henry kadon kajing naman nakaliang ka office jong Commissioner Transport kala khot ya katenda haga khat santarik u December arajar arpusan ban ai jaka hasumer ban pelang iki kali ki bamdon kamshu ban pelong scrap. Kani ka kinhon kala lit ban thep ya katenda syakatana transport bat la penjalan syaka arpu pratarik kala lengkot arajar arpun rip. Henry kinoyalam ka AMAF ki sngolengo bakensan-kensan lami ka Khubor bala khot biang ya katenda. Kinoyalam ka AMAF ki dawa katenda ka de banlong offline ko malong menchwa. Uba ding do ulong ka jingkot tenda online ka khangla di kitrai Jylla. Ka AMAF ka kwa ban aila di Samla ka Jylla. Henry habaki upload bat thep tenda ki shem bagi kendon ki lapher bak labak. Kini ki kendon hakani ka tenda paminta ki khangla di kitrai Jylla ki baterai kini ka kam. Kaseng kadawa na kasorkar ban ailat iki Samla ka Jylla ban thep yakani ka tenda kamtam yakitu ki belajutrei hakani ka kam. Uba lari si nong kendri General Secretary ka AMAF ulong kani kani ka kam ka bakila tre. Ula keliru balai ka sorkar kam khot yaki ban yakren. Kaseng ka kerpat ka sorkar ban pensangye no ka tenda online Henry ban lebet da ka offline kumbalale menchwa. Highways, MRTs. Takkan itu banyak permit, banyak license ini. Ini kita yang ini kamu dek kamu ni presiden mendek. Kan ini kamu aku berkata. Dia kamu dengan ini asal tu. Kayak kerpat kejungi kalau ke government ni kan belat. Jadi ini stakeholders lagi. Apa itu stakeholders kan keren banget ni. So awak kan ke polisi berapa lawan dalam segi government dalam suku dia kata. Jadi itu I boleh kemukhat mai ini bagi lagi lek kena kam. Begini ini keren lah bagi suku. Karena makan lo kejaran ini. Mengi la trek kena kam berdua jalan ini. Intre sekai begini. Saya ada ibu kan yo pergi company sebanyak lagi beri ke spa manuan di benda kan. Kaji ini kata. Tinggi ketika lembaga media ngait government kaki gini, I tu ini kendu kan ni, jadi jenis tu kan itu. Ini keren, ini perlu jumut, siapa kan move forward ni. Why kan? Kerana bila apa? Government garun kapal stop ni kan. Ambil problem. Jika cepat macam ni itu cancel suai. Kata kita main, bakum ka station ko cancel suai. Khot yang dia kena so ini discuss mengingat dan pembawa ni presiden ni apa ini kalau participate lagi di posnya mentai ini kan khot di auction di kali khot yang tinggal bagi government state central ni bagi participate why not blame khot ini kan bagi ini sebut forward dia kata let's see
Kata-kata kerja tempat kaji boy nama tam nam di jadi kamar di berani di jadi kamar ini kamar play ini perilah di na kopi gunakan jam untuk pakai heran mentah misalnya mantap pun ini apa sosial media di Khubor pun na ini gunakan jam kalau ada sorka kalau pun dia kalau mau kangla ini ada kangla ini kamu dengan beri buat kalau ada beri buat dengan beri kamu ini pulang tahu dengan pulang Reminder kata kapasiti mengenai kata ibuar itu. Kalau ada ngikut kata kabuat bakal suka kabuat kita dalam condition. Jadi yang kerpa, laku mengurangkan terhad lemah dan kampungan di kendor kabu. Kenapa kan perilah yang berini kampak muncul ini kena bobon kena dalam nakam renjam. Tentang kata ini ngakapa akmak research sosial media baru maju tiba. Kini jika jadi komunikasi dan poin sampai skor si MJU Malaysia di si MJU di perkhidmatan keluarga di angkatan Kathong bakong san jang ka Meghalaya Institute of Governance MIG. Kalong ban ai jing hikai bat ban penpriang ya ke jing tip bajanai kamtam ya kino hikai school. Ban wanra ya ke jing kala ha ke jing mot jing perkhat jang ki kena ha ke ni kejuk. Ke MIG kalau penlong ye ke training bekerpang lais ngi kinong hikai nagi school beper jong kini kenong ba ha school jong kabalang Unitarian halaban ha kini ki lais ngi kinong hikai ke layo shibun ki jing hikai ha ki phang baki subject babunjat kamtam ki be day bante ke lawe jong ki kena school ban pen kre ki ban ye kendu mark mat bat ki jing kala ha ki jing nang jing tep pada ka perkhat perdan Kapang building young leader by empowering adolescent boys and girls with transformational life skills. Kalapli kijing mot jing perkhat jong kino hikai ban sandur ya kijing hikai bekijing batai ya ki kena school ha ki sngi banwan. Habakren kini ke sngi kum ko kongsan ka director jong ka Directorate of Education Research and Training DRT Kong Jacqueline Yuna Karpuri kalapan pau ya kajing kemen bandon bentalang bekino hikai ki pelawan ban shimenta hekini ke training balai singi. Ka Kong Jacqueline kalaong kino hikai ki diban long kanuksa babha na kebenta ki kena school na marboni ki kena ki pai kmat shiki bat shashkor bahai ki kentin jung kino hikai. Na kebenta ki kena school ke eka bami na shintur kino hikai kamlong setia ke babakla. Kalaong ru Hakini kecuk menta ki kena ki start baha bat ki syampangi ki teknologi bebonjat. Kumta kino hikai ru ki deban skotho bat tip syai hangnu ban te lakam bat hangnu ban ailat ki kena ban pendon kam ye ki teknologi kat pa kidang don kecing penyat jong ki ya skul. Day ban perlat lani ki kena skul ban jingi harngai ki teknologi. Bat nrei de ban te lakam ye ki ban pendon kam adakar klem da penserwa ya lakapok. Kalau kenturu kino hikai ban penkelai kurukam perkhat jong ki halade kamtam haba ki hikai ye ki kena school jong kani kecok. A blessing that I am here and I am who I am today. So I know that you are here also by what you are and what you have achieved to be here have become very important part of the entire nation building, which starts from education. So I was investigating by Ivan Swear, who has been a very dynamic leader in MIG. So he has always troubled me, when I was in the districts. I had worked with him way in 2015, isn't it? I think way 2015. When I was just extra assistant commissioner, a magistrate at that point of time, an executive magistrate, where there are so many things that the MIG was doing, and when he was speaking about social impact assessments and all of that, we always had a nice referral from the public in itself that the social impact assessment was understood well when MIG had taken part in that role. So therefore,
all these years, I have been, always been knowing Swear, Ivan, that I used to lovingly call him, and also that he is a very dedicated person in MIG. And more to that, on June, she's like a motherly figure to me, and also she's like an inspiration to me because she has crossed 63 years. Okay, she has crossed 63 years and she's running like she's in a marathon that I was thinking whether I'll be able to do that or not. She's like a marathon runner. She comes in full swing to my room, "Ma'am, we need you." And then she gives me the inspiration. I told her that I take the inspiration from her because at her age, if she can do it, at my age, it should be nothing. So I really respect her when she enters my room because she falls in the elderly category. Okay, she answers from your end about how you felt about this training that you have been imparted today, building young leaders by empowering adolescents, boys and girls with transformational life skills, which is the most important part, and the role in it is of all of you as teachers, of myself also, that we should be the role models of these children. But dahil tugi Khubor ngilapoi siya kabakut tat hadup ng Desyembyang Kublay Shiwan.